Erdoğan niçin Sisi ile görüşmüyor diyenlere cevap veriyor. Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. بالتوازي كانت مصر تتحرك كدأبها وفق القانون الدولي، ترسم حدودها البحرية وتعقد اتفاقيات شرعية وتنشئ منتدى غاز شرق المتوسط الذي وصف بأوبك الغاز في المنطقة، وهو ما كان سببا في تصاعد السلوك العدائي تجاه مصر بسبب نجاحاتها الاقتصادية والسياسية. بقى انتم عايزين تبقوا اوبك الغاز في المنطقة؟ يعني مصر عايزة تبقى منظمة الغاز في المنطقة؟ لا بقى احنا مش هنسيبكم، انتبهوا. أمام النجاحات التي كانت تحققها مصر، كانت المعارضة في داخل تركيا تهاجم أردوغان وتصف سياساته بالفاشلة، وأنها تسببت في عزل أنقرة في محيطها وخسارتها حلفاء استراتيجيين وأبرزهم مصر التي ضحى بالعلاقات معها في مقابل احتضانه لجماعة الإخوان المنبوذة. Sadece siyasi anlamda değil, ekonomik anlamda da kaybeden olur. Biz komşularıyla barışık bir Türkiye görmek istiyoruz. Dilimizde tüy bitti. Mısır'la oturun anlaşın dedik. Bölge ülkeleriyle uzlaşın. Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı Türkiye üzerinden geçirecek adımları atın dedik. Türkiye kaybetmesin, kazansın deniyorsa, 1. İvan kardeşliğinden vazgeçmesi lazım Erdoğan. 2. Mısır'la barışacaksın. Niye kavga ediyoruz Mısır'la? Bu kavganın faturası Türkiye'ye ağır yansır. مستشار أردوغان المدعو ياسين أقطاي يتغزل في الجيش المصري فيما بدا أنها رسالة تودد إلى مصر. الجيش المصري هو جيش عظيم ونحن نحترمه لأنه هو جيش أشقاؤنا، جيش الشعب المصري، ولا نتمنى ولا ننتظر منه أن يعادي تركيا. بل حتى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وجه رسائل ودية إلى مصر في سبيل عقد ولو اتفاقية معها، وهو ما كان يلح عليه الإعلام التركي الرسمي. Ve Mısır'la bizim tarihsel, kültürel birçok ortak değerimiz var, çok ortak yönümüz var. Bunların aktive olmasıyla önümüzdeki günler... كأنهم يتوسلون مصر كي توقع اتفاقية معهم. Doğu Akdeniz'de en uzun karası ve sınırları olan iki ülke olarak ilişkilerimizin seyrine göre biz de yarın deniz yetki alanları konusunu Mısır'la müzakere edebiliriz. Mısır'la bir sorunumuz yoktu. Niye Mısır'la kavga ettik? Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi Mısır. Ben diyorum ki Doğu Akdeniz'de Türkiye yalnızlığa mahkum edildi.